lua o faselau. Toluiva lua o faselau. O te fio e whātalo whaero tātu mutunu o le tau alunga o le ngāruenga o le nei vāiaso, tala tau longo mai lo tātu mutunu o si mai alau whaafonga. Wa tā pāi nei e le malo e la mai le mta ngāruenga le pāle mia ma le kāpeneta, se fesoa soani e le whaalaptonga o tu si tala ma le au whaasara lau o Samoa. I se tau mawhainga e tapena se ta iala, e whaatonu folau wai wheilo i ngā sui o le malo, ma ofisa whaasara lau. Wa talo sanga ina ai e le pulenga o lea mta ngāruenga le malo se fina ngalo, o le pelestene ma le whaalaptonga o le chores, po le Journalists Association of Samoa e ala lea i se wheilo inga, e whaatalatala no ai lea fuafuanga, o se awa noa e watu ai se fina ngalo o sui o le whaalaptonga, e fesoa soani ai le fausia o lea ta iala, po le government media guide. I le ngāruenga whātu si talam whaasara lau le tātu utanu o lea wa ta otola na ta iala, wa lima ta ita ina ai le whaatinonga o le lātu ngāruenga, po le media code of practice ma le code of ethics. O se ta iala e leso o na so sopo ai le whaatinonga o lea o nanga matomai, e peuna ua o uina i to tonu, o le University au a Samoa. I le ato ai le tausanga le nei o le lima se fulu tausanga, talu na whaatu ma whaavae le asosi, po le whaalaptonga o tu sitala ma le au whaasara lau o le tātu o tunu o le chores. O le ua pine whaamau nei le te le o nei tausanga o le whaalaptonga, i le tatala ina ai o lo na urua i ofisa tu te tonu mau tū moa na ngā luenga whai, ina uanga le le iai le porkalame fesoa sani, mo ngā luenga whaatu sitala ma whaasara lau o le malo Australia, e whaapitoa ia tunu o le Pasifika e awhi ai Samoa, le ai tau whaapupuu o le Pagmas. O le komisina mawalunga o le malo Australia i Samoa, le sunga ia Will Robinson, na sau noa e te tala le ofisa autu o le whaalaptonga, ma ia whaelo ai e tau o tele, le iai o se nofuanga le lei, e whaatino ai ngā ruenga mō lea to mai ma tautua i lo tātu utanu, a wai tāua lea ngā ruenga i le sa ili ili ma mata i tū ngā ruenga le malo. O le minsta o tupe, o stasio sui pāle mia le fionga muripola ana rosa ale morio, sa ia o oti le lipine, e aloa iai le titalaino le ofisa, ai sa ia sau noa ai foi, i le tā ua o le pitola au atu sitala ma le au whaasara lau. O stasio potu o le maunta o le APM building i sa le ufi, i le whonga whale lunga sa iai le ofisa autu o le pulenga o le suavai, i tausanga umawai, wa whaangai o iai nei le ofisa tu tonu o le chores. O le mawai peo tau mafa le tūlanga ngafa tau limaina, o se au tū tāua lea i fuafuanga alu mamao, a malo au whaatasi, e tau ala maila na whaalaptonga o tau mafa le rangi. O le tausanga le nei wa whaelunga i e lea whaalaptonga le FAO, lea aso tāua i Samoa ma le whaanaunau ta inga, e una i ai pēre ngalue ina o whaatoanga i le whaatoa ai o le lauelele. O le aso tāua, o ngatasi ma le whaamna tuina lo tātu utanu, o le valu sifuru tausanga talu na whaavae, le whaalaptonga o malo au whaatasi, na fofoa mai ai le whaalaptonga o tau mafa lalulangi, le Food and Agriculture Organization. O le sini au tū, o le aso whaapitoa mo tau mafa, ale lalulangi, lua sifuru lima. O lo o ngatasi, malata atoba ainga mamao i Samoa, e pei o la ngafa tau di maina, le whaaitu au, ma le mau tu ngā, i o tātou kurukuru lima whaatasi, ina ia mau tau mafa, mo se rumana i manuia. O lo whanga mafa mai, e le sini au tū le tāua, o le ngā lurue so o tau au, o vaenga ma oti umare maru, ma tātou pāanga, e amata mai whaurunga le maru, se ia o i whana wit. I lea so, i lo tātou poto ai e whaamanatu le nei asto whaapitoa, e whaaleo le anganga o le whaafitai, i le aua iai usui, mai whanawa onga ma whaia onga, mo le whaamanatu ina o aso, o tau mafa o le lalaru. O lo tau ai, o se whaamanatu tā ua, mo i tātou uma, o le rumana i manuia, ma le maua i pēa tau mafa i Samoa,
e whaalangolango lea I le Aoauli ma le tapu e le ina o le ola tuputua o a tātou whanau lai. Se vaenga le saunga ngā utu, a le minstalango lango le tanga aluenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva, na te tala ai le aso o tāu mawha lalulangi, le fionga aiolupo tea Misa Tony aiolupo. E tō luas futasi alu ma whanau o le tātou tanu, I lātou o lo a onga le tomai o le kukaina po le ngāse seina o tāu mawha ese, I to tonu o kolisi o matata ese le malo Australia lo veivase, sa lātou maua seisi tomai, e ngāse se ai tāu mawha le tunu o Iapani, e ala I sea o onga le whaatino e nisi o lea tunu o tāle nia, ma iai tomai a o awina, I le ngāse senga o lātou lava tāu mawha. O whailoa le ofisa le malo Iapani Samoa I se pepo whaamtalanga, o le tāua o lea o onga le ngate na whaasoa atuai tomai, o nisi mai Iapani e māua lunga le tomai le kuka, ai wa o ina I foi ma whanau e luas fulo Samoa, I tū maanga nua Iapani e whaso ta I tāu mawha, ma le whaonga ina o whasila au e lua e tāu mawhai, po chopsticks. O le sushi o se tāu mawhai au fiei le reisa, ma le whasi aota, e loi le sosi Iapani le kikoman, e whapea foi le sashimi o le tāu mawha leo le aota feu, e fufui foi le sosi le valea, ma le pauta feu o le wasabi, o ni tāu mawha Iapani, ma to tere nisi o le tātou tanu o fia tāu mawhai. O le whātu ina ai mo le teimi mua se vaenga o le tāngā ruenga o leo, whale pui ma le toe fuata ina e sue ai, ma sa iri fo I ngai o inga soli tū la fono, e mafua mai feso ta inga wha teknolosi po le Cybercrime Unit, o se au nanga malu o le malo I lo tātou tanu ua matua langolongo ina nei, e le ta I komesi na fau leo le malo Australia. I lana urua I saunuanga I se porkalame matusitala o lea tanu e tā ua o le Press Club, sa whailo ai le ta I komesi na leo lea malo, ia Chrissy Parrott, o Samoa o se isi whailonga tā ua leo le mautali atu, I ngai o inga whaasori tū la fono, e mafua mai feso ta inga wha teknolosi I atunu o le Pasifika. O lea tau mawhainga lo fiso swani ai leo lea malo, e una ia lona whaavaina I au nanga uma leo I atunu o le nei whai tūrangi. Manuia tele le whai unga le vai aso tātou, pēroa I le vai aso fau mo se whaapoponga, a mo le nei temi, A whai o fuafua sa umolanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa I le la lao le R-Travel I le tasi malulima Great South Road I Marirua. Po o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura. Mo wa pase se pa u. Wala au loa le R-Travel I le o lua whavalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Travel. Ta lofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Le rau whafonga le tunu swamu ponga rau tātou tala I vai whanua mai Samoa le rea so wharoile e pe ora whonga rau tuma tāparina le whionga yanga le balabana au tanga vaia tipi au tanga vaia. Alo wenga le tātou tala o le tau mo le somala so antai amo au kilani ma Samoa e pe ora ura baile l'official vai tau mo lo si la fia. O vela official vai tau winga o le tau I le soe langi le leile tau e angi malu mai fo I savili meli tu e saunte I sisifo o le mawharwhana o le ea I le so se fulu ma le valu tikeri mo au kilani o lona malu I le poana nei e se fulu ma le tasi tikeri o le angoto le la I le poana nei le toe ondo minute I le tula e valu. O le venga mala so antamo au kilani o so le la I le kuanta te ai le ono I le tai au e matele ina langi le leile tau mai ono yeina I wanga e taimi o le Aoauli. Savili angi mai le tu I saute whaasolo dangi mai le tu I mantu I sae I taimi o le Aoauli. A tala whantu e le lo tātou turu I Samoa le venga le tātou tala o le tau mo o tau I le somala so a tai au. O savili feololo whaasolo I le malolosi o le tua o loa lo ufitia I pēr Samoa
mai au mai ti munga fa pe sa vili fe lolo fa solo in the man losi e a fi aila tro ini si taimi Fautuanga Lampatoinga, Fautuanga mo sa vili man losi o lo fa man losi pe mo lo fru o mo Samoa o le venga mo le so e fitia se venga le langi e au manai timu po po inisio vaenga e man losi le fa tau sa vili inisio taimi o le venga mo la so anta mo Samoa le a wo inisio taimi ya mai to uluva va solo ai ia timunga o le tulanga dai pe o le winga o le taimi le so Anto ai foi malawainga mole aso antao mo Aoki mo Samoa. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is flu river, mo I lato is flu sanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Peter Drive Doctors, Clinics. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong I ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea I tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Oh my, if I tell more, I'll follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1 Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le tai au anga I le lima I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le tai au anga I le tolu le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapitoa matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o Oketopa. Radio Samoa, tasi lima I watolu. Radio Samoa. Tasi lima I watolu. Amo. Whoa, Julie, if you love me, Julie, do you want me, Julie, to be your very own? Julie, love me only, 'cause I want you only. Never leave me only, and be my very own. Oh, Julie, don't leave me alone now, baby. Please don't leave me alone. Stay me, baby, play with me, baby, but please don't leave me alone. Julie, never leave me. Please don't deceive me. Julie, please believe me and be my very own. Come on, Julie. Whoa, Julie, do you love me, Julie? Do you want me, Julie, to be your very own? Julie, love me only, never leave me lonely, 'cause I want you only to be your very own. Oh, Julie, don't leave me alone now, baby. Please don't leave me alone. Stay me, baby, play with me, baby. Please don't leave me alone. Julie, never leave me. Please don't deceive me. Julie, please believe me and be my very own.
want me truly? Do you want me truly to be your very own? Truly love me only, 'cause I want you only. Do you want me only to be your very own? Oh, Julie, never leave me alone now, baby. Please don't leave me alone. Stay with me, baby, play with me, baby. But please don't leave me alone. Julie, never leave me. Please don't deceive me. Julie, please believe me and be my very own. Whoa, whoa, Julie, do you want me, Julie? Do you want me, Julie, to be your very own? To be your very own. Ooh, to be your very own. Fasa ile olanga ai emole wila mai loa tu ai o folina ua pati pa anu tu ai nei mana to
ole tautai When you shake
Samoa. Le temlo la wantiela radio Samoa le diva hang ola uli matching of yene ola so for regular so tolu tasi le diva siro topa lua fe lima ola wa luse fulu ma le fitu midu te nele tula e se fulu ma le lua talo sia le dawa sa ya lo ye tomo tanga fo ye le pa ye ma le malo le tan tu tro ile de ya so for regular ma lo le ga lue ma lo le o sai ya ma lo fo ile fa ma lo si tute manga wenga e pe ona tofi ya lo to pa ye ma lo to malu ele se lo le tanto wa sai le divango la wo le mo na mo le fa ma lo le sunga la wa le fionga le tu tu langi le fionga ya to mo le tu tu ai pe o ya ya mai le diva yes the tanto vala ile so lo se yo dia mai le so na nafi ya e va te yo le tanto to fi lo ilu mo no ele tu no ile de ya wo le ma tango fi va te ye to le sunga la wa e wi level la inu na fuala au ya le la va sa fa no lo mai ya wala to no lo to pa ia malo o to mal ya va te yo tanto to fi lo ile de ya wo le ba tango fi le so for rain anga tu le fa ngol le va ya so o mai o lua o mai o to o mai la to ya o mai tanto fantasia ya fa ye mo sa wa to mo tango le va ngola wo di on sa ja, ele toi umi e se ting. Ja, de tanto toi o foi lele fale su ai ja singa pa fa lao le de ja so for really. E vi ele lo fo le tu te mai lo tu se fu ma la ba tu de yola e wi le vol fa mo venga so le tanto ja ja ai tu ta la voda tanto wanga e se ili ja le ma wi fo in mo tanto ainga i le tu do bele tu do no pia ye lo tu pa e mo tu mal. Ja, e mo van Talvat, una pa le tua tono na wata pedina. Ja, o lava tau so foi ele upu fola mo fai un le ding so malo le talo. Ja, malo foi le ono sai ele ganto ile o dai yo tanto pa ngama sani lava ile so male so te mam tida ma tua o mai o lua o mai o mai o to o mai le to fale la langa ile dei fo ya wo li matango fie. Wa tele no vole tu so le ba fa le tanto lo godina ya o nilpo o le vai tang manu mai le savili tang manu lu mai foi inisio tang ya o tanto te tofu te ye e le te wo e se si ya pe to ya faida tu la voi o le da wo ta penda la ato mo Samoa ya so fie fo ye le o to ma ba nei ya o le fu tuanga ma sani la le tu ala no le tanto polo kalami ya ma de tu le leilo so fu ma lo loina ya ba vai le le tanto fu ala au e le ia se au penga ma lo si nei lo fu ala au e te fe wa i ma o e awano so fu ma lo loina ya va ma lo tu fu le ma lo si lo lo fi tain tunga wa le to singa mantua ya ma fana vo i mo tanto ainga e le ngante tono atu ma ya va pe fo ia lo tanto o tro ma lo tu ai to malele e pe ona fianga ye ma no le foi le faiva ya lo foi le fa ma lo si tuche manga wenga e pe ona fianga ye lo tanto o tro ya o le fa ingola ve so le valanto ye pe ona fa nga solo to ile tam sanga o le championship cup ile da longo le dik ya o le wasa ni tu ai ni si vo au le fa ingola de ya va yaso e pe ona ile au tonga ia po le matama tonga le wasa uri mai e ta alo maleki wisi Eden Park ya o le si tanto ta longa le ta alo ia au to tai o le la fa pele o ta alo ia le au le gilarusa au sitalia ya male au le kiwi ferns ile fa le de lava va yaso ya o ta longa madai lua e amantale si le afo le tolu ya e amantale si le ta o le ono ile fiafio lo sa sonne fa malo fo ya no matama fa no le tanto tu wa le na tanto valvala ile de yaso anto in termo finga le tanto au le manu sa le to Samoa
ia tonu ele se siu tātou so lele I fia ile na yaso ua tua na yatu ia au tātou iei nei ile nei ia vai yaso fo ia malo la vole fo lau malo le o sai malo foi ia le fa malo lo si lo topa ia malo o toa malo ia talonga la nai fa ungo le nei ia vai yaso talonga fa toa na mo si le fia le tātou o tro ai ole tulanga foi lele pe o tati mai tātou talonga ia o le anta fa atali o le uteva ai tui ili tupa o tomitai o le sa ilinga champini le talongo le lakapili ki le tupa o tomitai e faiale ina le afoi Combank Stadium e faiale sini au Italia o le tamansanga ile tupa o li ia o le afaia foi ile malai le vale tasi ile aso sa o le vai aso fo o lora winga o le tātou nau ta inga umale sa ia e whaia mai ala kako sa ili ngā champini o le tālonga le toa ia ma le kiwis ia wā o le tūranga nai pi o le iai le na malolo ia le matumatonga ia tātou ia e whailonga fisili le sa nei ma le tālonga le matumatonga i le maita wantu i le nawa ia soipi o nā tuara iatu ia i le tūranga fu i ele o le leile combination na tamata alo ewi a e sila ma e tanga iai ele lisi ma suafa fo tamata alo ele ai ma se fa vale le lisi o le awatonga pita ia atonu ono le santa tuta alo mo ma le awale kiwis ele na o to le tatu ta longa na lua le va o le matema tonga ma le to Samoa ia le wa fa to fa le ngani sio vaenga santa ta wona le le ta longa mo ai wilia ia tanto tele mai lo lava ben tup si tanto fa tali ele fa un ole vien sding le aso sa ele fia Filipa mai le talonga to mai tai le talonga le kapiliki ia po ai o New Zealand tonga le ole amanu malo ai o ina le mai o Eden Park e fa yo mai tanto talonga nai lua e mali e vo le talonga tanto tonga na paule talonga talwaine ale sa ta fia o i Australia ile e moa yo wila ma le palasio timunga ona o le puipui ele ona saunga le mu o soifua malolo i nau tamata alo ele gantai leo le au mai moa ia mi se vui la to le fa to taia ia ta longa e pe ona ia ta to laufali o te le lope te mana tua le malanga ta mi lo vui le au ka pia le liona ia le au ka pia le liona le na ta alo ai ia ma le au la wala bisa Australia o le ta longa la le da e petusa e mala afaitula lena ta fia ile ta longa ia mnisi ta longa le la kapiliki ai o le ka longa mua la le nei so le iva se fulu minute o le no winga o le sikimi a ko le ska longa a kola le sa ko mai a welua ia ai e mala me foilele e te longa fia le body language ia po falling tamata alo maulanto langona i pe ona fali mai lungo me puata le ese singa o le tafia i o le talonga i le toi lusu minu te mulimuli o le afa mulimuli i le aua le toa Samoa ia ma le aua tonga ai silasila iei pe toi mai mo i ai ia o le tūlanga nasa iei le afo le toma whainga anu mo toma whainau mai le nturu o tonga e makua i whaangoa wa pinga iei se singa mari a le toi lusu minu te le toi ai silasila la iei le teimina tu anto ia le me puata fui lele o le poto le toa Samoa o la lava i toto e ma whai mea fia le tātu wow ia teilu iei te na te whaalonga fu ingi sio kala wha mai kala le si vanga si o le beanga kupu e le whai o ka longa i le sa ia mo le sila fia pia whai tele o sila fia ma e leilo o le tonu o tonga e ma kua sa kapu se mea e whaatino i le sa e se mai lea i sa ni ngā lotu o le sa la vai e le tonu o tonga e makua sa kapu pe i umala vai wha sa fuida whibana nga i lele i le sa i le tunu o tonga ia o le tūlanga la na e pe ona maitawina wha mai ka langi ia o le mea ngai kupu i le leu si kai o le awari ngai ka alo le awakonga ma leo ka alo le sa ia ta ilo ia to e ia masoulangona po le asau whirangano i le nā tūlanga aia unafo mo mafo faumo tilo on tufo i lele ia le mea sa tupu
Ele o la na tau fai tutu sa le ia vado o le lantou au ia ma le tātou toa Samoa ai pangalia e whaia la si mawalunga atu o le whaati nonga e le toa Samoa o lana ta longa i le nawa iaso wan tuana iatu. Ia, o se kalakunga mo ka kōra ki vaenga o le Aoauli ai to te lea la wali ia e whaalawe mai lunga i e se iau whaantalo whaatu i whaapeaka i ka ia uo se me mamau. Ja, ai whaantala whantu ia pasa, o le nofa to tasi au ngai fo i le mena o le fuala au. Bonifacio Asianta, ia wape foi, ia alapanti ia tonga ngai o so se ala alafanga, whaantala whantu le rivaenga o le Aoauli. Rachel Sifa, wape foi tastiva i nai Canberra, Australia, Junior Fofogamua, ioi. Le gantele whaantala whantu ia, tamai e whinga luenga mai i le Porter Group i Manukau, Talo whantua i leuso ia Solomona, e wape foi siona atali ia Lawina. O ngaka ngi so whai ia Lawina il tangantai, lau fonga fia toi manta anta, toi vavela na mingoi. Ia, o lea la e whape maile tala. Ia, o tamai e le fia nofu i le official ngai, fia wa i tamali. Ia, toi maumana me foi le tali, il telefoni talika. Ia te lea la taimita te whaalonga tua e se ala tamai ta i tawili mai. Ia e whamaianga i o ngā luenga lau fisa e ka iloi. Poa ie, poa inga ie ngā me. Ia e maa lole whai o le whaiva, maa lole tau anta. Na uai atu nei lau, o lewa sau ilunga. Ia le mole meo le lisi fo i lele. O le lisi e le kākou au. Ale afoi. Manu Samoa, manu tua fo i le sa uni o ta alonga i tolu. O ta longa nei tolu le tātou au le Manu Samoa e kako ke qualify ai. Qualify ai. I ta longa o le ipulalangi le tausanga lua vero vitu. Ea, o le tausanga le dale ka mwhai kako inga ia kako qualify ai. Ina ia maua ia se tātou tūlanga. Awa o le whai Australia. Ia le kako ka longa. Ia o le tūlanga la le dai pe o le ia le tamu whainga lea. Ale tātou Manu Samoa, wai ngia kwai le lisi. Ale o koe so lai se aku le lisi. E si o koe wakura koe su Amerikan ko lisi. Ona o toi sa waila ia lea. Avanto le tātou lisi. E tolu ta longa, mai na o le lua vai so e wha, ioe. Lua vai so e wha ngā solo ia tātou ta longa ia lua. Ina ia mawai so tātou wavanoa, e elfi e tuwai. E le tāpil sanga leo le ipu o le lalolangi le talimalo e le tunu o Australia. E o le pole lewa maua mai le ka korisi. Ia se ka koanga ia koinunga i ka korisi le pefa pe i. Ia se silsilane. O le lisi nei ala Manu Samoa o le tātou Final Qualification Tournament e pei ona sa unia tu iai. I lumo le fuweki o lewa filifili mai ai le sunga ia Scott Seal. Ja, pe on fai lo mai lea i le tātou lisi lea i le rivaengo lea. Aouli. Scott Seal e laga tei leo titi la musitele o Jared Adams. Scott Seal e sa ta alomo i lea foi. I le au se tali ele wallabies i le tele o tausanga ua tuana ia tu le alo e whaasino le fionga ia la musitele nua Tavita Seal o lo la lamba pampa au se talia. Titi Lamo si tele e ava pe foi le li o Jared Adams. Toi foi mai le li captain ya Michael la toa ti tu monga o sama malolo stasio pontule al Manu Samoa malipo langi tausanga lua fe lua se folo maletolu. E le kontai leo le li o Luteru Tolai o lesi suifo o le Manu Samoa le o filifilia lu mo weki o Meleniuma Sanirivi. O le watu e wha fo isi ele malosi o le sunga le ni kapiteni sa wha murulia ia tātou ta longa i o le Pacific Nations Cup le sunga ia po le fionga ia tangaloa Theodore McFarlane. Le si sui o le fo weki ele Manu Samoa le ri o Benjamin Peitaia ni. Le ngantai leo Michael Curry ta leni seu Alamanda Mutunga Nico Jones por que mai o le unto e fa fuisia fo le malosi o le sunga ia Nico Jones le alo e fa sino ia la Aouli sa vai Michael Jones. Miracle fa ilangi lele i maua so na vanoa i le tātou tamal sanga nao lea fo i Pacific Nations Cup ia le wot fo i mai e toe amo le fanga i le tātou au le Manu Samoa. O le li i ia kopo mapu ia ma le sunga ia Abraham Papali.
Ya, o le lisi lana o le tātou whaweki. O lea ua filifilia mo a tātou talang muli nai tolu e pei o na whailo mai le. So, tātou se au tutua le leinei tua. Leinei tua o lea ua toi fo I mai ei kona tupai. O kona tupai, Joe Lamb, Jonathan Taumatene, stasi fo I leo toa o le tātou au le manu Samoa mai li po langi o le lua afi o lua tolu. Ya le fo I sa le avado mai. Ya le utoi magole avado ai tutua I le manu Samoa. Toi fe mai le li o Jacob o manga o le li a Rodney Yona. Stasi sui fau le wafi antu tonu o le squad le manu Samoa le li o fale toi penny. Fale toi penny e pe ona fa ilo mai le tu mua manu. Tu mua manu e le nganto I leo me lani na nai matavao. Duncan pa iawa. Pe fo ile li o lalomilo Lantrell a kiang o tuna tuitama. Ia fa pe foi ia la ka male sia sawa le sunga ia va fo ese a pelu maliko ia ole lisina le tanto au ole masina fo le masina o novema le ole fa pe le ona awai tuai talonga e fa yele o ile tudu o Dubai ia awai se avado fo le tanto au le manu Samoa I talonga na ole po le lang ile tusanga e lua afe lua se fulu malefitu. Yo, timile le yani wana wa fabewa amaka ngfa ka uye pepole ya fo. Ole World Cup le na fo tusanga. Le yan si la mau yai ya mafai ya fu fuanga ya pe fa pe I mai. Ya po nga fie kya nga ya ku ya wa tilo elena tasisa ayo Australia fa yita longa ya mauti no lava e yita longa fa Brisbane e yita longa fa Sydney e yei ta longa e whai nai Adelaide, e yei fui ta longa e whai Melbourne, ia ma ta longa fui e whai le pitonu u lanta mai alea, o Perthi au Sitali. Ia ai se kako wha karikali le iai, ia po le a le turanga o le aiai, ia tomo whai ngā le tātu. Au le manu Samoa, ia fui ta longa I le masina fau. Ia, o nisi nao tala mo lo si la fia, o fianga ile tru mavai ainga o le dia Aoauli wa foi se fa silinga malosi ile joy fa wo we no jute ma faiva lo filima o le dia so for really e fa malo to ile si va ngale foto ma foto mai Christina Tanuvasa mala inga dai mala pone Australia e ma uto mala volo fita tunga nga wenga le dia Aoauli ma lo le fa faiva ma lo voi sa vali come le fa ile lanci le dia Aouli. Shines on the mountains and the night is on the run. It's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight, I can smell the new moon hay, I can hear God's voices calling on my golden
tau mō le aso. O au le mua mua ma le muli muli. I am the first and the last. Faalinga lona mata upu mua mua a olona foi upu e se fulu ma le fitu. Ua ou I loa atu I ateia. Ona ou pa u wifo lea I ona vae. E peisea I ua oti. A ua ia whae e mai lona a ao tau matau. I lunga I a te au. Ua whaapea mai I a te au. Aua e te fefe. O au le mua mua ma le muli muli. I am the first and the last. O upu laui loa nei a Yesu. Na whaai loa I a Ioane. I ana whaalinga. O le isi lea o ona suafa. O se tala fia tele le nei. Mole e kale sia kerisiano. O loo soi fua Yesu. A o totonu o le malo le atua. O loo iai le e kalesia. A ua whaatonu ina e Yesu Ioane. Tusi whaalinga nei. O mea o loo tutupu. O mea ole a tutupu. Male I unga o mea uma. Fetalai tu sa o Yesu. O au o le mua mua ma le muli muli. Sa o woti. Whaau ta foi. O te ola e whaavavau lava. O lona winga. E a mata e Yesu mea uma. To e whaai uina e Yesu mea uma. O se fe au tā ua lea. Mole e kālesia. Ina ia mauaa ilona ono sai. Ia tū mau ilona wha maoni. Ia tāo fi mau I le atua. Ma ia alofa I le isi o na uso a tangata. O le suafa o Yesu o au le mua mua ma le muri muri. O lona uinga. Na a mata e le atua le lalolangi I lona alofa tūnoa. E whaai uina fo I e le atua le lalolangi. I lona alofa tūnoa. E le whaai uina le neiolanga. I puapua ngā. E le ai. O lea ua whaari manino I Yesu. O au le mua mua ma le muli muli. O lona winga. E a mata le alofa tūnoa o le atua I le e kālesia. Ma le neiola. E toe whaai uina foi e le atua. Le neiola I lona alofa tūnoa. Ngā lue la ia male fia I totonu o lau e kālesia. Awa o le iunga o mea uma. E whaaiu I le alofa tūnoa o le atua. O le pine, o le neimea. O lana whetalainga lea ua tātou whaasoai. O au le mua mua ma le muli muli. O lona winga e whaaiu mea uma. I le alofa tūnoa o le atua. Tātou te tālu. Whawhetai tele le atua. O oe e mua mua. O la ua fio foi e muli muli. E te whaai uina mea uma. I lou lava a lofa tūnoa. O se tala fia lea. Mo I mātou tangata whaatua tua. I totonu o lau e kālesia. Tātou malau fio ia mātou whiau mga luenga o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atu ai nei. Amene.
Fofogamua le hallelujah worship team mai le divang la o le pese wa fai reina e manuelu e tolu wa tuile polgalameda o le luita moleso e pe ora sa ni mata pedina e le sunga le fa finga ya Reverend Enti Soningafa e la to mose siona fa poponga e le Jamie Masani e le venga sfopa anta to o le lofa
Maranga le lei fo le tampa Aoauli nga mo le tele nga fa tain sunga le fa finga e mo pele malo si le tino sili ai la le nga wale tua ma lona firgalo to e mo se si fa poponga ile na va yes fo pe anta to woli lona lo fa malona le nei fa tala fa tu dai Brisbane Australia le ma fu tomele sunga ya robiti mai lanta ye malantu vainga le di timio le woli e tala tasi tala I vai frola ngana peritania ma tala ta longa. In this update, the royal family's cast out Prince Andrew as the scandal surrounding him becomes too great to ignore. He's been ordered to leave his residence at the Royal Lodge on the Windsor estate and will now be known as Andrew Mountbatten Windsor. It follows sexual assault allegations resurfacing with the posthumous publication of accuser Virginia Giuffre's memoir. UK correspondent Gavin Gray says King Charles was recently heckled at an event with someone bringing up Andrew's connection to sex offender Jeffrey Epstein. Although it was just one person, I think that led to a chain of events which meant that the King has had to act, and act he has. Countries are teaming up to slash trade barriers around the green economy. An agreement's progressing between New Zealand, Chile and Singapore. It's aimed at reducing compliance costs for sustainability-focused trade and investment. Senior political reporter Azaria Howell is there. 3 mini flags of the nations waved on a large desk shared by the country's leaders as they discussed common values. Leaders spoke about how in the past sustainability and growth have not gone hand in hand, but new technology can enable both. Chile's leader got a decent laugh from the room by saying all of the nations involved were small and guessing that New Zealand had a population of around 10 to 12 million people. 2 South Island regions will remain in a state of emergency over the weekend and next week following recent severe weather. Clutha Mayor Jock Martin has extended his region's declaration by 7 days in line with Southland. He says the region is still very much in response mode and not yet recovery. More than 3,500 households are without power and there are leaks and disruptions impacting water supplies due to damaged infrastructure. That's news. In sport, Kiwi driver Liam Lawson's hopes of a 2026 Formula One seat may have gotten a boost, with his main rival linked to another series. American media are reporting Red Bull's Yuki Tsunoda is set to join IndyCar team Dale Coyne Racing next year. Tsunoda has long-standing links to Honda. 5 of the 12 IndyCar teams are backed by the Japanese supplier. Red Bull have delayed the decision over their lineups for 2026 until after December's Qatar Grand Prix at the earliest. Northern District's pace bowling all-rounder Christian Clark has been called up to the Black Caps for the first time. He replaces the injured Matt Henry ahead of tomorrow's third and final one-day international against England in Wellington. That's sport. Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Soyana foi le wosi, se lava ua e oti, se le mna oli sa pasui le au ngai au mai le na sala. Mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo tu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o li sa sui le o mai le na sala so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o li sa sui le o mai le na sala. So say tafa so ina o si o nei tu si e vala awina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa o mo ni o si va le mala so o nu u tu ma la fanga
tua sei fai so fa me talanga pea wai fia si fo i lava o le cha cha so ya fo le o si se lava o le o ti se le na o sa su le au mai le na sa la so ya fo le o si se lava o le o ti se le na o sa su le au mai le na sa la na 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 so say tapa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tu malo ato ni mo si va rock and roll I wanna lo ya o le papio Samoa e ua moni o si va le mala malama o solo inu ui tu a malala fanga I want my lo tu a say fai so fa me talanga pea Wai fia si va foi lava o le cha cha si se lava o o ti se le bla o lisa su le au mai le na sala so ya foi le o si se lava o ti se le bla o lisa su le au mai le na sala
mi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau whai whapito i te tonu Vai ima sae pape o se pomu Vela mai loa o le tama Se whaala i titi se nai au mama Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami Ese papasa ole masa iai osi o kwale masa mi se ki lava le lolo to ole na ona to fo ia le na se fa fe aku ile mek Lua ulo pelu au pipi e pule lava o ina sikaili Lua mamo e file mu ko sel si usi unge ike I o feu ele ai o se masa lo salo le palo se mi lava inga ile kalo o se ki ole mea ato wa ka angulu fo I male Samoa Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami ua te fiu e whaatali tali se palu sami se pau mai le langi Whaere ka koloko Auto e ole atu I lo utama Si o atu nuku bele o Samoa Wala po a mama mai o tangata Kai la au ale au sai Koe sa no mai ole mea moni Ka mea ai wha Samoa Se mo atu nuka umiki na se suwa wha Komori se talo tau ma se palu sa Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami tale lava ai mea ai papalangi na ole mawai I le tino mai he Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami ua te fiu e whaatali tali se palu sami se pau mai le langi La whaere ka kabe ai Se kalo ka o se kile le sapa mai mangi pe o se me ole ko I se o ese ma se vai sa ya nga fa mato le ma sa lo sa le pa sa mi le ngai ni wa o sa o ai so le lo ma fa o sa o nei ma le me ko si ai ka ko sa Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami tale lava ai mea ai papalangi na ole mawai I le tino mai he Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami ua te fiu e whaatali tali se palu sami se pau mai le langi Viu vianga sui whewhiloi o le ringwhang o le Aoauli le tautua whaua o le radio Samoa Tasilima Eva Tolo a mo whantunga mai le Oski Band e langa to hoi leo ai foi le tofai a fiu semo le tufunga e ma mele da lino an to ai foi e ma le sunga ya Richard Parker le tama a today lava e lana fa a fianga
Vivila ganga le divai ngola Aoauli le fu mo le tanto filo inga masani. Ya le tlinga ya le kuso fil le le tutu mala danga ale enterprise mod group me kwau. Ya wa foi le fa la lo ino le la tutu ya mala la tu danga ile nga tu le fa ngol divai so va tala van tu la wa to fa la ma lo ga ma lo foi. Ya, tatu fai tau ta lo patu nei tu la o le Aoauli ya malo le tau atai malo koele so i maua e lau stelaina ya wa hore tau tuaina se tatu watu no ya mo hole nei ava noe e whawhelo ai whatalo patu le lo mare malo se tatu watu no lo whai o na maua ta whasalaunga nei tu la le aso ya ta tonu la mona lo tatu tau whai maua le mawhanwhano le loko le li ya tai mai fo le tau soi fua maleola ya me o tatu toi whelo ai e nei nei atu mātango fie, le suru mātango fie le la, ia malole, tawata. Tātou te tau whaifa malola wā, lau taringa lea la malola, on sai malo foi le tautua, e o tātou wō mai foi le whai ngol diwe aso pupu i ngā ruenga, e au te le mai lope na ngā lue le aso ngā fuala sa malolo le leipa te il dei awa ias. Ia, o le tūlanga na foi a, ngā lue foi le aso ngā fua, ia, ai o le mea ma wala son fua ia to tela o te longa to tela tatou ia pena o hole le tulanga o nai holiday pupu ia mai se lava le tulanga o le matango fie fo o talonga nai alum fa na o se tatou atu no sa fe na ile asa ia pe o tulanga na te longa o le son fua ia pe na le na fa wa ia tulanga fie ma patio ole alo ni tanto malo fa tai yo la so mi tau ye le tanto a wil ding va ile fa un ole da fi so pe on ma va tu le talo un to e se le tu la ma le ile se ba ai ngala te le le ono le pe o tatu talo mo kiwi ia pe ole to amatana na tau pai il combination le tama ma ia e wo tu ne talo ma to ia o te le atulanga pule le ngata ina ole crowd sai ai ia a wo te le fole a le taimi sa mafai ona si kama ma matana ona ai joy le si atulanga foi le ole talo le si me se lava combination le in fai ona e tolo pulo fole le tulanga talo la te le o e pe over fia ya wa ya pe malingi lo mata vole le tau fai ngā tama a fua nei le lebo o yo lo ya ia nisi o tama i o tatoa ia o lo mna mia e pe au tele o kiwi ma ia mai so se le tulang fa pena ia e pe o le sacrifice vole le tulang o se tatoa tu no ia pe wa le au tilo tele ia o le pride le fa sa mo le wa ya que la nganga na bolele mita le nganga tulanga talonga le por wiki ma li la va ioi fe pe na va pe le tanto la capiunia e ai o se tau vanga ma tau tia le ale filfilia o ile au fa tinga po le peleki ya na pula le tamba po fe me talo ya pe o tulanga mana ya na le liki ya sa le la wala so no mai wa tau ko ina ia tulanga polele anu papia a mai sale le eligibility a night time fo le system de forma le liki male yu ia o faingo fienga o le transition le mai le yun o mele liki ile tulanga fo le ia a o le yun ia fa ka milo ka ko e di kaya mai ka mai le ka alo le mansa po te yo le tulanga fo le e fa fenga ta e ke le kala ile world rugby ya pole ngala ka pia lola e pe yo ko wele fa fenga ngarum ka por ya le ala ele se la que la o kapa ile o le pi fa se le mabu al foro kamel ya ale fa ye la ori kana foi le fa ya mangule mawarka ko bangwa wa e ofi mai lo foi le wari ngai lungo le pule yenga ke le foi le fa le ko e wa ke lo longa o tu la mana le ki kiro foi tu la o ya ia le mawalunga o le standard level o la kapinete ia lo filo ia na ia lo tatu atu no ia me se ia tu langa o le Pacific ia
e pe o tūlanga po na o lea ka mawhai ala tō ia whai ni tūlanga I mawhai no tia awange I pe o me le whai ele liki la ko po transition ia le eligibility ia o la whai mo fia straight away pe ki ka alo I fea na a pe ia alo e ka alo ia Samoa o eventonga o na e pa pe kawalu kawai o le Mount Everest fo le pe o le mele whakape le yu Ioi. O le me pitu sili nana leanga. Tu sei fai foloa ia le malo si o le tamatano. Ewa tu awha mai. Ia lo le fai so sao morko waku. Ia wanga sao ri wa umar manos. Sao le la val sao no. Wa pe o le ala tonu ana le ala ina fai ngei mau restriction fo le inga ia kama fai e tau fi o fin ia nai tato. Walo mwha na uolo o lo ia tam fai fo mole le mentality fo le pe o tamatia o liki au fo o fuina o fulan moana ia mai se fo ia tu langa tu ama pale loto Samoa fo le ia tarusia ia tau ia se taimi o le au ki kilo mai le uni le tu langa le o le liki makaukia tu langa fo le na oni le fan base ia ia tato ia manulaiti ya ki a fua ngai le yungi la I tulanga foi I wo ka ngau ki kiro wai ele fo se winga o me ia le isi fo ni fans mata atu e mata ma fata wo ina fo ia tulanga o mo ya a kongola e se kai mi o la au ki kiro tulanga le wai nei ile NRL ia me se le liki wo ka ngai se si tulanga e au tilo e ina ia mawhai unga pio da ile la ko fan base ile uni tulanga papena ia kano si o fai mwhanongo mele ori ia kau kauangi a ile la ko karangonga fo ile se tang o la e wha mai ile ia o le mana ia na o le kau va o antu no uma pe a whea waku base players a wantu fo ile le tanto numero lua mo le pole numero tolu pole numero fa ia ili kai kinga le na mawalunga tulanga o ile competition pole tauwanga ale le leila le leila po le nga le awali le ala inga pe ka fi mauia ma pai ta fi na tato walufana ia ai ka onsa ia la ngo ka vale me ia ka kalango e ngi au ia le menta ua kano sio fa fonga mai ele wari e fa ku ele kana le ia e ma lo le fa le faiva e o tanto wo mai foi le si ui o le tele nga wenga tutu ma faiva lo filima ia e mi sei level nga tu le fai ngol le ve so antonu ia o le anto fe lo mai ia wa na le matuma tonga le lanta alo mal kiwi si le sa ia sa le ia tele po ia tu la po le fa po le yeah, look forward for it along the weekend. Yeah, if I make it support you, tonga. Yeah, like we told the nice boy, our kiwi to lang papena. Yeah, we are ambition the weekend. Or I away a malo. Yeah, or our one night. At least yeah, more to lang of ole. Yeah, our normal tato, our mole final back. Let's hope. Ia le na to noa o la manto tempo yantu ia sa ia le divang o le Aoauli le utalengala ia fa tai tele mo mato ava noa ia o no pone la o le tu la o le o mana nei masina ia e fai e lo fa tau ba e fa le o police fa tai ia fa le a wa u tu la o le malusi tato wa tu no ia sa ke fo ia le tato o nanga mai ale aso bombo o ke topa ia le o tato o si ui fo i o nei masina ia e mole atu le whaatai male ngana whaamalo le tūlanga fo i le amana ia se o nganga mai e tato enterprise nei mana kau ia lo whangia fo i le li ia tūlanga o le nei weekend ia mamlisi fo o fuanga ia o lo tele mano anoa ia tato ta vale o lo ino tato loktoa tele tato special ia fai lava I lau filfilima pe tamna o cashback tu lang fa pena ia pole ole fama fo o discount lo fai ona fa pa o tato ta vale ia e lua tato lo tua lo so ai nei manukau ia ole isi tu lo ia il budget card na lo tele fa ia ni so tato wa tu no no tu lang fo le ole tato payment ia mata mai le fast food tala po lima sutala
ia e ngā whatia po ima tūlanga whapena e so soani paketi le ainga ia o whapea olo e lunga le maketi ia sumai mana ia nei aso foi aso nei e tele na moa ia whaapitoa po ia o le lasi aso le masina ia a whapea e olo o tausa ili so sa ia sumai le tātou e tres masani ia nei le lima ono pitu i le lima pitu tolu nei Grey South Road Manukau ia po lo pai po yo na e gidi mai o Vaxelau ono tasiono pata sivali ia pai ona patala noa nisio pati malunga ia po nis fo lo pata sidio lo papea ona ia mawate malam lama anga ia pai lo mato maluet male sunga le pule ya Terry Coon ia tamafo ia tawo papo ia lo pai mato maluet nei papea lo ia fo se trade in ia pai ko yan pai mato tulangan na lo ia fo tato in-house finance ia na ia na ole tulang fo lo laisene lo so se laisene ia pai fo yo na mole tali within le tula ia o mole tali ia pe fama ia ina ia pe fo inisi tulanga e toi mana mia ina ia amalia fo ia tulanga fo le lo na mia mai tato finance ia fa pe le mo fo so wa no lo ia tato website for enterprisecars.co.nz lo mafai ona maua o mai tato vale tato stock ia pai fo na fa mata mai lo finance lo ele link fo le lungo tato website di au tapo ta vale kaita pai ona fa ngai yo mai lo finance ia ni pai ona va na mo se tati ia va fo le ona fa ma lo sam tu lang fa pena ia tato telefoni na ia kala tato mai le ifa i le afole lima i titua so le bayaso o lo no winga ele pai lava ona o se taimi e te ava noa ai ia su mai o whai ana mātou no poni ia i tūlanga o le whalau i lama tātou whaka awale nei manukau ia whaatai tele lama o amua mo le mātou ava noa ia po e le tua ia so e ngafo i o whai walo lima lo fia ngai malau pe talainga le nei aso ia whaaponga mau po te tātou atunu ia no whangia le tua kai atu lo so fua ma se ola ia mo se tātou weekend fia tātou toi wheloa e ko style mo le alofa maleanga le tua manuia o whaiva o mo tai ola tātou whia ia peo nei talai le ni vaingo la Aoauli manuia fui la singo toi o le nei vai so me sila ngantu le fai ngol vai so le talinga ia la ku Sofia le o le tautu mala udanga le Enterprise Motor Group i Manukau e te mau le tuan tuksi down le lima fitu tolu Great South Road i Manukau wala ia le oval chelang wono tasiono fa tasivalu wala sa i dinga leo sa mo e mala wainga i le so for regular day ia po le fai ngol le nei fo i vai so le taimi i lunga le wan tele radio Samoa a fatonu le tu la e tasi Tasilima i vatolu amo Radio Samoa O e mo mia se fai mo limo ngā luenga o lo mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lola matavanu electrical o te vanga Filipo a kau silia male lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha el tise i Samoa mani usila dei. Vala au lola matavanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i ungola ri tausanga ai maisele tausanga fau. E mawhai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz moni si Farm Talanga. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata.
A whaia te alala I mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga le mai. O lea wau fuantu le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua fo I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu I wafitu, olua tasi tolu 5, fitu valu I wafitu, mo se avanoa o lo walo. Tasi 5 I watolu amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia lava whaatalo whatu tatu atunuu ia ina nei fo yaso ia te oe mo whai o na whaatasi mai tatu podkalame yaso taitasi ma mai moa mai a lo lava le soifua manuia. O le ngaluenga se furuiva a whai upe se furuiva whai mai tala te spai alo iai e toa telefo I o e na whai tonga fiti whaatau la itu na whaapoto e I lātou o a lātou tusi ma susunu ai I luma o tangata. A le upu mo o le aso le nei, susunu mea tuai na whaina ai lo o langa. O le tala le nei o se tala mana I te leilei unga o le ngaluenga Paulo a whatala I le nuu leo e feso whai mai pea to titi a tolu tausanga o mauai le apostolo ma la unga ma o le afionga le tua. Sawa ai ai se tūlanga ma o e o le liliu o tangata I le tua ma le whaasa o lotoina o tangata mai le pongisa I le malamalama. Ia e au fia ila ma tangata fo I o le ngu o le kele o le au whai vai aiku, le au palu vai, le au whai tonga fiti whaatau la itu. Pai mai la tala, ua whaasa o lotoina ai ma le au whai vai whaakau la iku. Kia lo Samoa le sia tunu e tele le au whai vai whaakau la iku. Ai pei le ano I ai. Ia wasu e mea I fo isi tangata I fo whaatau la itu. Ai leiloa, o se mea siri o ngā ingosia I le tuspaia. Pai mai la tala. Ina ua whaasa o lotoina nei tangata. O na ole au whakau la iku la ngu uia I mo meo kusi fo I o e pingi me pingi magic e whao ngai la wali. He whai e la ko ngaluenga whakau la iku. Ua la o mai la tusi sa whao ngā. Ia wingo me fo e so se koe ngā mea whai ngaluenga e whao ngai me whakau la iku. Ua la o mai ngai. Ua kui luma o le motu tangata. Ua susunu e la tau lafi. O le whailonga o lo lato makua mo motu ese o lato so tanga tuai. Ma le mele ua iei o lato o langa. Ua whaasa o loto I lato ele tua. Ai wala ko mangaku. Sili le susungu. Awa a le susungu ua kusingei. O ke koe fo'i al whai whakau la iku. I le ingaluenga whakau la iku I se teimi. So le songa whai la le mo o I le asol nei. So a whai e li liu ma whaasa o loto I le tua lo o langa. I se mesa e polonga I le tua nai. Po le pia ava malosi po le trucks ia po e fo isa e kaalo o langa se tu lo ia po lo fianga I mea fia le o langa ngi wangi mea ngai fia po lo fia ke makamaka ni ata fo ia leanga mea e loe le tupu lo o langa fa leanga fa pe lo vai nga le a fa pe fa sa loto o Yesu mai le mea ai ke koe iaiangi ngai mera e ki kau mawhai whale e kau fia. Ke loa, o singa ka mai mea ngai ke kau fia. Po o a wo, ia po o ngai mea fo I musika fo I e pa o mai e koe fo I e lo o langa fia ingu pia, fia ai maluanga. Mangwe I koe ngā musika fo I e pa o mai loa, po le ale lewa ngai karia Yesu e koe pa o mai e fia ki whaalongo ai. Ke loa, e koe o mai mai le musika ngā ia la ngona whaale la lorangi. O lea, o iengi musika whapena fo I o e fia ngā wu whaasa o loto o Yesu, a ngai ke fia I musika sa e eva Yesu ia, whaalongolongo ai ma e lele ai Yesu ia, ke loa, ka ngoe makua kia ai ese. Ke loa Satani e whatu saina o le tangata e maunga,
lunga winga le tangata e maunga e ko leni onga ka mai lima fe mai la tala tangata ia ai me o maunga fe o singa ka mai cliff ele e mau ele lima tusietas e mafai ele lima kusinga tangata e maunga onga swingi nunga le wait lo makingo wa ko lengi onga ka mai lima fa tu saina la i satani singa ka mai ava noa ke ku ua iai keloa e ko swingi ko isa kangi a ko ai lo langa so le upu foi la le mo ai ni so tanga tuai o sa fai ngai o le tuanai I me tuai o ingi so kanga kilo o e fia pe ai o le upu mo o le asurngai tango susungu lungo le ata o le makua kilia ese awai mafai mena o ngakoya ngai mai ai le po liuli I lo olanga le tua o talo mo so se tasi wa e fasa o toina ia fa pena o makua delivered ato toa ele mana o lo toto Yesu ia vi ia o Yesu amen.
Sivomali le vibrisele First Samoan Full Gospel Pentecostal Churchy Weymouth le divang o le Aoauli ma le pese na ua whae goina o la tironga e tōlunga tu ele polkalamena o le arin tōle ola. Moema mui tātu uma i le neifo i vaeng o le aso e peo na tāpereina ma fungi nātu e le sunga i le whaiwhi au ia Pastor Rafael Kopa o le Assembly of God i lano i le motele se la whaia mo pele malo si o le tino sili ai la le ganga wale tua malona whingalo ma o le antoi maua se isi o na whaapoponga i le dawa i sfau pe a tātu o le lofa malanga lei o le tāpa au sili ilunga. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Alofa lava Aotearoa. O le tala fiafia, ua whaitiatia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eisa ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, moso e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le tinai no ia wha ata masuisuenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo suifua. A vave iloa, ma mau e suisuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofie. O suisuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa e ma whai o na wha asau ina iola a mau alola upusa e whai loa. Malo soifua, o le si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. O lewa se antole teimi o le Radio Samoa le divang o le Aoauli lewa toe se fululima minute o le tale o le tulai lua, tale lua u dantu e adisi foi o tatu telefon le divang o le Aoauli. Wala vaia le longo puia li o longo tō pa ia e malo tō malafoi e nisi o wha mamoe o la whapele o na wha tanuina i le nei foi a vaiaso. E tātou wangi atu nisi ni o tātou wha silsilanga o lewa tonu mai i lo fisa o le Radio Samoa le nei foi a Aoauli o le aso whareile le nei. E pe o na meilea e nisi foi o le malo le tātou tō. Ia awa ia nisi o wha mamoe le wha peona wha tanuina e le nganta i le nei masina po le whai unga o le reifo ia vaiaso a le wha pelea o na wha tanuina e se aso o le reifo ia vaiaso. Ia e tumu antu le tātou wha silsilanga le rei wha pea. O le wha silsilanga mo i lato umai tupunga mai a talataina nofo maui mai tua to inga mala talataina i mutawhanga i ulutongia ale i pata. O loa lalamapapa au i Amerika Samoa o Samoa maso se tafa o le kelope. O le awhia le tātou taladoanga lo na lua i le tuantusi o le Church Unlimited Cafe i le tolu pa lima te aratu road i West Auckland i le astonai aso lo se fulumaleiva o le masino November i le se fululua i le Aoauli ma tau te wala awa tuai i le awa ma le wha alo i pa ia ma le mamalu ia o tō langa wha lupe a whiwhio ma tala au mai ia o loule awai mai o le a le wha tali ai fuafuanga a le tātou ainga poto ai mo nisi wha mtalanga pe a whai te lalai nei New Zealand wha so te iane le o lua fitu wha lua o tasi lima lua ono o lua fitu wha lua o tasi lima lua ono a whai te lalai Australia o le o wha tolulua valuiva iwa lua iwa fitu o wha tolulua valuiva iwa lua iwa fitu wha tayelo senia e talataina valusia talataina leala isalanoa William Palmer to inga malava alotu talataina anto ai mai fopo ono sai Palmer. O le a whaia se whaalinga o la i le Pasifika ma te tau. Whapelea o na whaia ia le whaalinga o pea
ia po le man I le te puke o Tara Community Centre. I le astona ia so se fulu le 5 o Novemba I le tulai se fulu le tasi I le tai au. Ia e amadan tulea o le wei sina swinga le titi. I le vale o le tasianga I le wha I le fiafi. E ma whaiora whaiso la e Samoa e wha li ei lau pea ia po o lau malu. E morisi wha mtalanga, wha taula wai lea wha moe, wha so te yane le whalatua ia Sabrina Fale, I le olu o tasi, iwa ono tolu o tasi. Olu o tasi, iwa ono tolu o tasi. Ia a wane ngalo ia te oe. E si aki wha le lau malu po o lau pea. Ia po au le lei po ngau kau makafi raiki. Alesi en tanto fa silsilanga taua ya awane ngalo saulo minga o le tusi o le songa fa tasi ma saulo minga o le va filfili e mo wai fa penga o Samoa I sisifo tutuila mamanua o nisi o talatu o Samoa o le nga upu o le matafa yo le matai le fainga o fa le lave pe o fa I poiponga o le osi o singo a inga fe sila fa inga o Paulo o si fa anualo fa langingo I kalesia e ma le tele o le ngana o fa anolonga e da o le fitu se folu tala le tau o da o lo viso le radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuai saulo minga morisi fam talanga walau mele tanto ofisa I teimi whainga luenga I le lua ono lua tasi lima I tolu lua ono lua tasi lima Iva tolu a whai le oi lunga o tātou penga te whailangi tā sau I lalo le shopradiosamo.co.nz shopradiosamo.co.nz e whai mai ei sau o ka whaawhitai. O le isi a tātou wha silsilanga tā wale wa taunu mai le dingainga o le aso e a wala vai a le snof silfia le pa ia malo le tru wha silsilanga e me le fia anga o sāpu nawa I whale a lili. Whata iei maunga male wha saunga o au male atu whanlasa a wai whainga tāu pa ia saunga tā Samoa o oe o le au mamala e tu manu a e lilia e tā liu foi le tautai iae a e popoe a wā o lea ua ngā talitali le ngā tai whale o loloma foi le tai sua a e fotupule le tai o tumua a e whaasun tonu le ni whaasuru silanga mo alama tama whanau a le rinu o sāpo nau a I whale a lili se I vai atu le sumai o lau sunga I le toa ina malo whaletua lau sunga I le tai whono ai mai se o lupe whaalele o taulanga so I fua ma whee oi o le tala lelei e so se fanta whaitaulanga a wale a fio I tā pa au ma ainga o ta mali foi ma whailaunga tausi ma sao au ma tamitai e le malosi o le tātou nu ai meisi o ni o tātou Paulo marigafa sa sau sema e malu ai lo tātou nu o tala atu I le ava ma le whaalo tele I lau tō pa ia ma lau tō malu o le ato I whaia le isi an tātou whonotanga e le astona I nei aso mua Novemba I le tūlai se fulu tasi le tai au e whaia lea I le tuantusi I polo do whanga o le Otahuhu Town Hall Community Centre I le se fulu High Street I Otahuhu lava whaamurumole ia manatua mailau la whonga e pe o le tātou talanoina I le tātou whono taluai whaamurumole u mai sau teitai ia wale tali ia se tātou tamaftanga mo le aso ia maleanganga whaaloalo e iei le manantu e maualunga o le tātou laulau o le tātou awai whaatasi le aso taupoina se I o tātou soalau pule ia se I o tātou lafo aso a wale wha moi o ngā luenga o le whalea onga si e tātou nuu ua a manta fausiaina o wala walo ma tama whanau la lavawa I si o tātou nuu pele o sāpu nawa I whalea lili ai morisi wha mtalanga wha so te yane a tātou telefoni e lua o le olua tasi o walufitu tasi tolulua wha o olua tasi o walufitu tasi tolulua wha o po le olua lua lima lua tasi valuiva toluvalu olua lua lima lua tasi valuiva toluvalu wa tayolo se nia le nei fa silanga laulawa fono
a le fianga o sa punawa e falea lili. Ona tātou se e tuailele me ka o le free lunch yoe. Woma ainga au kilani. Wha maulele ia so wha tōna nei o le whanau community lunch. E maua fuai a tau mawhawewela o le tīwewela. Fuala au aina, lava second hand. Ia moenga, ma le tele o isi mea o ngā molo maunta. E maua i fo i le face painting mo le whanau. E le eise tupe e whaaluai. O aso ia o lo toi. O le aso lua o November, ma lo na aso lua se fulu ma le tolu. E amatan lea i le afo le se fulu lua, i le Aoauli anga i le afa o leitu la e lua. Joe wha ma le tuantu o le aso lua o November, o le aso nei, i a Malaysia sana aso lua se ma tolu o November, i le afo le se fulu lua i le Aoauli anga i le afo le lua. O le doa fuanga e whanyai o le Eastdale Reserve i Avondale i le Kapaka. Ya, whenua i ei dai le lofa, maleanga le leo le tātou tāmpa au sili i lunga. O le tātou wha silsilanga, ya, ua tōru mailea mo le tūmalo si umu. Wha antu lausa mō le au mamala, wha peale pa ia o au wha arupenga i so se whata i au kilani dei, tūlau na lava. Ai wha abitola dei wala au i le pa ia o si o mātou i tūmalo, o Paulo foi mangafa e malu eile dei no. Tali tonu sa au tō mau se malo longa file mu i nei masina ua tōna iantu. Ai ua tālo sanga o au tālo sanga antu le awhaila tātu whono i le asa nei aso lua o November lua a whelurima e whaiale i le lawa o tū tulapau i le se fulurima Emery Avenue i Mangele i le afa o le whai le fiafi. Mo le sila fie tau nu le tātu au la kapi teito o fitu mai sa moi le aso valu o November pa mole o le fitu ya ale malisi le a fo i vaitau e faia ya tanto tu masani malanga mai Samoa o lo a fia mai inisio to o le tanto tu malo fa malo lo si mai o sonto fina ngalo ya masomanto manantu tanto te faia i se mea. Ma le tuanto e tasi lava le kalesia si o tanto nu, le te oto le tusi talo sanga Mosef Sosoni, ui la u fai si umi, ya e manatu pea iai i lo tanto nu. Ai se mo muole melea u oso fafu se mai, fa mo moio la tanto filo iai, ya ma le nganga fa alo lo sinia, e to fai ono tupu ona lafi, ya ma tu talepa tu le pou olo, e te maua i le dumera leo le olua fitu, lua ono iwa, fitu whalu ono, olu fitu lua ono iwa, fitu whalu ono, o lo o whaialea mo le tūmalo o si umu. O di sinau tātou whaalinga tāu, wale o tonu mai le rivaenga le Aoauli i le tautua, ma le o nanga le Radio Samoa tasi lima iwa tonu a mo, tālo sia o le au tangia mai ia le telena o tātou wha silsilanga, o mawhiane whafogamai iai le dei fo i vaenga o le Aoauli au ne ngalo. Tālei tūlai lua le dei Aoauli o tātou tala i vei whanua i le ngangana Samoa.
whātalo whātui lau whaafonga le nei tūlao le aso, a lo maia o tātou telefone Milo Radio Samoa. Au whaasolo peanga luenga whaatino le au nanga le soifua maloloina, i le tau fia ma le tau tinei o le pepese o le whaamai o le misela i New Zealand nei, o lea ua o mai whaamtalanga, i popolenga i le ono aafia ai o whanau o le Auckland Grammar, ina ua maua sa iai se tasi ua mau le misela i tutono le aonga, ma e to tele la tona fesota i atu i le ua afia. Ono le atu langa ua tu ina mai ai se fautuanga le ulua onga, ma vasenga o whaia onga, ina ia malolo vasenga iwa, ma vasenga se fulu i le fale. Whamaonia le ulua onga Tim O'Connor, sa iai le tangata ua afia i le aonga i le asfarai le luasu malfa o Kitopa, ma ufalia foi o le ua mata whaasolo sa i lilinga i e na fesota i atu ia te ia. Whamanino e le au nanga le soifua maloloina, le whaatino ai o lātou fo'i i loilonga, i le tūlanga o iei whanaua onga ma o lātou tuipuipui. Ai meise i lātou e le i whaia tuipuipui o le misela, mami ma le rupela po le MMR vaccine, i le whaatoa atoa ai o le se fululua masino o lātou soifua. Tā ua e le ulua onga o le whai unga na whaamalolo ai whanau, o se vaenga na taunu iai o lātou whaasoa, ma filaflafo inga le pulenga masui o le soifua maloloina. Whamaonia mai e le i whapena na fisota i whanau o vasenga mātutua i le wafia. Ona o lo i ai whanau i lātou fale mō tāpenanga o suenga. A o whaalia e leo o whaatanga o na ulufale se tamaititi e le i whaia whaatasi se tuipuipui. Se i vanga na o to ina mai se fautuanga o saonga le mu mō le toeanga i atu. Mō le sila fia o lea ua o atu nei le numbera o tangata ua maua le misela le toa se fulu ma le tolu i totono au kilani. Ma o le itua Northland lava ia, e toa se fulu ma le lua, e peo na maua i lo le numera e lua suma lima. E silia ma le lua afe tangata i totono le atu nu o whamawina, o e na fisota i atu iai i lato wa afia i le whama i le misela. E telea onga ili ai o Palmerston North na tāpunia whaafuasei i le aso tofi o le neiva yaso. Ina ua whaamaonia le maua o ni minerale o ona ua whaingoi no le asbestos i se pāpia o le Fitzbert Bar ina ua whaatama ia i se afi. I reporti mai le leti o whaawamaloa New Zealand, le Radio New Zealand, na lipotia mai ai po le toi se 15 minute i le tūlai 5 le afiafi o le aso tofi, na amatawa ai ai le sasawa ni o le afi. Ma ono le maalosi o le mū na moli mawina ai le aluae o le ausa uliuli, ua whaatiteleina, ma ua pongi sa atoa ai le ai. Whaalia le ofisa o le tinei mū, ma whaalavlavi whaafuasei, e le itoi whaatali lo lātou au nanga, ma le tu ina atu ai o fautuanga ina ia tāpunia loa o ngā lātane, e peo na iai o Monrad Intermediate, Palmerston North Intermediate Normal School, ma le College Street Normal School, o noa afiango le nei whaafitauli po le asbestos i le ea e manawa ina le tangata. Tā ua se tasi o moli mauna wa aia le vawe o le sasao le afi ono le malolosi o savili, mai tauino le o atu le se fulu vaenga o tinei mū po fire crews na tama whaia tali atu i le whaalawilawi. Ma ua whaatua ama whai lava o na tā ofi le sasao o le nei malaia po le tu lai walu le afiafi. Tele masini mamafa po heavy machinery na whaongai tu ua i lalo nisi o vaenga o le fale mai tu o lo tele ai le asbestos. Fautua ina tangata anu o le ai ina ieno nofo le lei tutono fale, ta puni uma whaamalama ma whai tutoa mai le ono sawa to le asu a o le ea mai le asbestos. Ia mauti noa e le onoa afia se soifua maloloina o se tasi. O le nei vaenga o le asbestos e matautia tele o na afianga, pe a whai a maavna vaina e se tasi e pei o na tele ai a afianga le ma afianga o le kanesa. Ua lipotia mai le maliu o se tangata i se whaalavelave tau taavale na tūlai mai Great South Road i Epsom. Whamawina na whaanatinati atu le au nanga o whaalavelave tutupu whaafuasei po le emergency services e tali atu le wala au ma e tā ua e ui tau mawhainga le au nanga mō le na lavea ma afia e na maliu lava o ia i le no fuanga. Na moli mawina le tāpuni o awala le wā o Market Road ma Cornwall Park Avenue taluai le lavea matautia. Whaamatala e moli maule sawa tele o le alo le taavale, manawa aia le tifa o le taavale, ma soa se pā o se lotoa e latani se fale sā. Ma whaapea fo i moli mau o le masau o le taavale na wa aia e pe o le ea, ma pa ua tuwai i se autu.
Ta ua na whai lava si na umio tau mawhai vaenga le tine mua e mai fafol lea tangata mai le taavale ono le whaingatao tūlanga na iai le taavale mai lea la vea. Ma o se tala fia mo Samoa ma New Zealand nei le amana i ai o se tāsio alo le atunu le li i sua whaia Henry Onesemo i tūlanga whaava malo. O Henry Onesemo se li i kuka i longa i tutono New Zealand nei ma atunu i fafo. O le na te pūle a whaatasi masi o na ainga le whale ainga ua lawilo e Aotearoa o le Tala Restaurant. O le a whaatasinga tā ua o se tufatufa ngā whailunga tā waloa mo au kuka whaingoe ina o le Best Chef Awards na whaatautaia i Milan, Italia. Ma ila mana i ai o Henry ua aveai o ia maulua i tangata kuka Samoa mua lea po le first Samoan chef ua mawaina lea whailunga tā waloa i lea whaatasinga whaavao malo. Whaalia o Onesemo o se mitamitanga tele lea o le mawhai o na whaalia atu o lona whaasino manga e ala i ana kuka ese ma o le tūlanga uwa ai leo o Samoa i tūlanga whaavao malo. O tātou telefona mo le nei tūlao le aso whaafetai whaafunga mai tō whaasoifua. Radio Samoa Tasilima i watolu Amo Radio Samoa. Tasilima i watolu Amo
Vivianga sui fefi loyo le vaingo le Aoauli taitolo mo ia ngā wenga tuta ma whaiva lo filima o lo o fi tai tunga yele pa ia malo le tātou turu e lengan taitolo New Zealand e wha pefo ia turu e mabao o lo o wha ma futa mai le vaingo le Aouli le polo kalame le Aouli ma Fofogamua se i o le ele tulai wha i le fiafiana nei a whio na ua mai ai launga tongi anisi o tātou wa o ngā tūlanga lua o lana winga o na ua mawai ma le avador na i alo mawhanda a mi se lewa i lantou le vasenga sultasi se fulu lua ma le se fulu ma le tolu e ko mai le fale ma a matai o na tāpena pena ia lantou mea onga ma lantou sauni minga ia mosu enga whai o le rito sanga o le NCEA o le level 1, 2 and 3 ia a whaiwheo lena ia lantou mea onga fo ie whai i tutonu o potua onga mawhalea onga e wheso soani ia lantou maka i le su enga whai u leo le NCA le whai unga o le tausanga atonu o le dawa sila fia nisi o tātou mantua ia le tulanga fo i peo le ei maka ua usia na yalo mani e tātou whanau whamaloa tua i le ia tau mantua i le langolongo ina lea ia ma le tuwane o le tau au i yalo ma whanau a wā lava ia le wha tinonga lea o la tau mea onga ia ma le tulanga foi e pe ona iei leo la o aha o a uina o na ialo ma whanau tonu ni ia tunu ia o le tulanga le dai pe ona iei nisi o a onga a whai lava o na e pongi sa o ele matua e mi se lava le whanau lea vasenga sultasi a ngai le vasenga sultolo na e fia usu i lea o ia te tau na e fesilingi a po fele benga e usu iai ia po le me usu antu i oilea onga su iei o fua onga ona e se leo le falea onga na e aluanga iai ia na wha pe foila ia leo talan tomaiti ia o le me foina sawa i o lua ia sola ia o lena tātou toa anga lava tātou mātua ma le toi ina ma le lo matua ia onga ia sola ia wai le nganta e li poti mai oi lea onga ia ai toi tinga ina toi i le fale pe a mauli poti mai le whaia onga pole punea onga ia o swa madatuna mo i tātou le nei vaengo la Aoauli i Samoa o lo o tali e nisi o i unga o whamsinonga o tātou whainga pālota o no le whaia si whiololo a tātou kise si ana au ina atu tonu o le ana toi wha se tuanga lumai tua a iei foi nisi o whamsinonga o leo o mai le teimile nei o le lawa tali po le tulanga iai o lantu i unga ia ua a whapea po le tulanga o antu iai ai manu lo ia se tangata o lena whauluina le tangi o lono winga e toi fo i tātou i tu malo whapalota ia i mo mea ta o whainga palota laiti o le sa o ngole da o le whaanga salonga fo i le leo o tu la fono me ia o whainga palota pe a whapea o le tangata lena manu lo ia ua malolo mai le whaamsinonga ia po tangi o whainga palota po whaantau sina o whainga palota ua mauti no lava ia o le antapena lau fiso o whainga palota i le toi whaia o tātou palota laiti ai a sau lei unga o la lava e tu mau i le no foa o lei tu malo ma lei tu malo i le unga leo whaamsinonga o lo whaanga solo i le teimine o lono winga ia o le tātou tu mawai mo le isi whātau sanga manai masina o lo o tatoi o le paia inga lona se fulu balevan lea o lo whaanga solo i le nei fo i vaintau o le tuksanga ia o nisina vaenga mo lo si le fia le nei teimi o le Aoauli ia na whapea fui taitai e le a fia mo meo tangata fui o le a i ngā tupu i le ave sea lea o a lantou tamali anga ia po o lantou whaasinumanga e tawala mai le isuafa o lo o whaasuafa i nai e le a i ngā tupu peitai ona o le ova on tua inga o le ali i sa avea ma pelenise suafa ia pelenise ante lea po Prince Andrew o lea ua sui ai nei ia lona suafa pe ave e si ai lona tofi o ia o se pelenise o le ai ngā tupu o le malo peletania o ina whaia lei unga na whaia lona uso ia tupu sa lesa le tolu lea lo ave nei matupu o peletania ai sea o le mafuanga ua tele mea kangaka lea ua ka uvalea ai le ai ngā tupu ioi e le nganta o nisi o a fianga ia a fia tuai ia tanganta peretania lavalanto ai a fia tuai foi
Ia ma le tūlanga fo i le leo nisi o tua inga e au fiai ia le 2 pound tamaita. O lea lau ma whai lo mai ai le so. Tā si ale whai unga ale tupu. Tupu sa le sa le tolu wha pe mai. O lau sunga ali i le sa avem pelenisi. E lea se senga makako suafa makai. Ave i o le wha msidonga whanua musuafa ai saudu whai unga ia malie o ali io e kōpai. Ia ole koe ave ese lau kōpai. Walava o ia suavai. E whapena umala le mele o tupu nei le li pelenise. Ia po le sa wha suafaina. Ia pelenise antelea po Prince Andrew. O lea ole wha ingoina o ia o Andrew Mountbatten Windsor. Ele ma ia li le whainga tupu sales. Ai awana sa ui telefo. E whekau ia le whilo ai anto sales. E nisio o tanganta fo ia lea nga ia tueva aile tupu. E whafuane o le mele sa whai ei le whilo inga. Ia ai ea kumaliska malo. O le ana o beari la whai le tupu. La lau whai unga la whai lo uso. E le mama iri ka perkangi ia ri malelak. Uso le me konga le ka orkukwafi. E on whapelo leo le sunga ia sales. Ia po le tupu. Ia sales. Ia ilari. O eri ankerea. O le makua e whaafika haunia. O le mea lalea. Makaku i le so. O le le koe avea o emperingise. Walava ankerea. Walava le ngaingoa. Ie e whaingoa ai oi. E le ngantailea. O le tele o isi whaamrianga Samoa. E lea fo i ali. Ia o le wa ave se le timidi. Tele iau mo meu board sa i tuton. Tele o nisi o whaasinamanga. E tau le ai ngā tupu. Tūlanga tau sele. Ia le wa malo lo mai. Ia le mela le mo le ulavat. Ia so la kiki. Le ngan va be mai al tupu. Ia malo lo la sunga. Ia wa kele mea. Wa kau le ngai le ai ngā tupu i la sunga. Ia. Taino ia to mo so langon. A va pe fu o tanto le Samoa. Ia le mena le ile. Tanto fa msidonga da fa lu so fa Samoa. Ia pe a fa ia fin nau se matau. Ia ka ko inga ka ko finga o inga. Ai o le wa tolu midu te ai le a fo le ro si ka ko kari. Po le ale tulanga. O le a o tu yai. Ia le unga o fa msidonga o fainga balot. Pe mo mai nei se tanto tala. Ia po se unga o se fa msidonga. Ia pe o le a fa wa wantu le nave is fo. Ia ma le nama sinofo. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Tato te mana na o umalawa ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa iliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Finau mo sau manuia i le Unitec. O le alango malosi le Unitec mo oe, a wasanga luenga le leile lumanai, patupla i alo to mai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fau, pe o le pisinisi mauna baenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo sauru mana i manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furu lua i le se furu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile now, pay later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Telephone, no, I tell it, I'm on a mind.
Faititili meane yengongolo mai. Oh no. Fua mai maunga me sao falongo ai. E fua mai fo I maunga le pule la o ai. Ai fua mai oile bele mena o momo o ai. E pe ofisanga o le savili ma mea e tutupu ai. Au le alofa na o alofa nei. Awa ele ai na vases wa tu salilo la le lei. Le la au tu tasi pe o le funga arasi wa ma e ule matalasi o yo ta o wa tasi. O le wala fo ina lo manongi baby. Wa tau sueni manu fe ai. Fo le mili o wa tolo la o mai le pongi sa wa tau ufi ai ma fo le lei ma fala. Na ofia tofo le matango fie masalo ai wangalo sungai le fai ngo fia wa o wi dole nei e ai le pelu mama ai e tu fa mata la ole tu mai wala vai o pule o la o bele pete musu wa le fua te lulu e le to e fua mai le fua te lulu e vale ai lo ulu se savini angi mai ta umai oh no. Se heer de bosse thee, nou le koefie die ole maar fau Pi ia maak ja oi poke pa kau o mo o bia se fuala au o mai kamar manga se valu se ko ai mangaku fainga kawa e alu ai ku mai o au o umi ole mikile ma fai o nga fafang ka ika wa valea fi maua o se e fi maua se swing o le alo fa apea o lo au de le ua ave ma mika mikanga pei o se moli ua susulu mai le ava se fa fea o mai o ele pele pela pe masele fai kikiri mahava kafi e se ai uma leanga e ku mangile lei kalela vasi sila ile kele o mase lilo ile langi mo se fe sosoangi e maua mai le kali pe ai afuma e kangi le se fai ka o nga fa mala ma fai mai ti o lo fangei o lo fanga aya se savini angi mai ta umai oh no. Oi, mali usa mai nga oia. Ei ua pule lava ye yanga ia. Oi ea. Saula ia. Siva mai se yo ufa a fiestia. Umai a. Unga luenga. Pa a tau pati. Oso pelu. Tinipetama Oe po o toi ina Uma ila Ambi pila Wali kama Shawe lava Famole mole Yai fo iselo matua Ufa asina Fami se misa Wali tini Shawe lava Famole mole Sivala ia ile musika Amole po E famanga ia ila weva Aole fusi ala panga E tupu ai foi o se misa Au manipo Oi mafuko fo te au manipo Oi a winga fo I au manipo Boom chika boom papa o 5, 6 kilo low key no Kayla record yo Son of the S-A-M-O A way night and day For my people the Malo people the Aoauli O Mali Fai ya yo mai la ia Vika let's go Sivala ia ile musika E famanga ia ila weva Aole fusi ala panga E tupu ai foi o se misa
se fa pinge vai ma shoa fa so mo wali kama shaua lava fa mole mole be ai fo I se fai lele fai sana se te fa lai pankeke wali sunga shaua lava fai lau kama sigala I le musica e fa manga ai la weva Aouli fusia la panga e tupu ai foi o se misa sila no kala ya ke au eke koe fo I mai ama wana ko kongi vai ya so kai kasi ma eka ngela fo mai ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye ako le masinga au oe Teresa wa ese love vibe movie ile kaya po ai li kai kai I am reply mai ile leva ole po one on a good night o a e winga game e kinga ma yolo ufai ai koe fo I mai ngei Mamu elele kai fai ngaka ue mama wakulava okay walelela I don't know I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa if you're right ole mafua anga kongole likeli sanga omusukele ai posta ko story nga ono maka ekele feel like find my nga kepisi ai over ai kusunga nga ke online eh kai find nga Fofa ke faya ko nga isa visa o leva nga ulele yako ka fafsa nga yesi e kala mo sa o ma yako la mele ku puile vale afa yo sisi o kele ke ya ka kala sa o mai lolo fe fa kali kali yak vai kele ngo mai o ma ku lo fa lo ma lo si o ma ku lo life o o belonge e kele le kai fai ngaka wale fama ngilava okay wale fa soy fuwa I say wasili I know
langit sa isa iliman. Fofogamua o le tamalo spawn breezy le vang o le Aoauli ma DJ 651 la pele airport fia e oi wa e ka yo o koe piki ka maiki
Ya po le na tau fa mo tu la le va le na la ka I le vanga I dia. Avalo atu ya Jay va pe foi e a Katerina mo I ngomala inga. Ola ma fu me nai Perthi Australia. E mo tu male ma fu me le divang ola woli ma no la vo fa yo le fa ma lo le tawa tai. Ole fa I ngola ve so nei. Ole le a to fi tau le awale on pelek. Ya ma ma lo si mai I Aialani. Ma tu wale nei le Jamie de Malolo ia le tanto awale le peleki le malanga mai Aialani. Ya ma ole foi la fili ai nis e on tu tot. E kava ia nisi tulaga. E pe ona fam duali ai nisi o alaman tama fanda. New Zealand le tono le tanto awale le on peleki. O le lisi lampi o le tu ina mai le so. O le ua fili ai Ethan de Groot. Le numero tassi, numero luale li o Cody Taylor. Tolu Fletcher Niwo. O le li Captain Scott Barrett le numero 5. Numero 5 le li o Fabian Holland. Tassi ne sui fo le o peleki le ne fo ia tausanga. Le numero 1 stasi vo sui fo le li o Simon Parker. Fitu iai e le sui Captain ia Ari Sever. Numero 2 Peter Lakai. Le uto e foi tu tonu ole au o noni manu anga foi ile sunga ia Wallace Titi le numero iva le o Cam Roygard foi mai le tulanga numero fuleli o Bowden Barrett se fulu matasi le alo Samoa Caleb Clark se fulu lua ia Jordy Barrett se fulu le tolu Queen Tupaya tasi leo Senta malo sielo le peleki e pe ona moli mawina foi e le toi foi e toi tono le squadra le o le peleki se fulu le fa e le li o Leroy Carter ma le fulpeki ia Will Jordan fa le le peleki le talonga le vavea le sa so neia o fiai e sa misoni tauki aho Tomaiti Williams Basilio Tosi Josh Lord o Wallace Titi Cortez Rantima fa pe foi le li o Lester Fainga Nuku le sa te alo e le tamu sanga foi lelo le NPC fa I tuma loa New Zealand e le toi tali mai ai le blanga tu ya tu mbao e le na foi tu sanga ua tuana yantu o le numera lo se fulum le tolu o le li o Damien Mackenzie o le vavea o le sa so nei o le fa moi o le vapelea ona ta roi ya le au le peleki ya ma le au malo sina mai ai lani Lenoinga, e umaloa, ona fa pusa no leo la umu, ya wa la vai ya tonai, o lea so sa a so nei, ya ora kala kunga mo e le divaengo leso, ina ua toe 5 minute, ya ona ta lo lea, o le tu la e tolo. A oi fo I o le muanei, ele tau mate peni pese mai fea a ia malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga o lei a lava o le ngata I fale Taele la vai le taifana e tautai ai lava sama e afe olei a lava ole ngatai fale taele la vai le taifana e tautai ai lava sama e afe
Whātalo whātui lau whaafongaanga le nei tūlao le aso, a lo maia o tātou telefone Milo Radio Samoa. Au whaasolo peanga luenga whaatino le au nanga le soifua maloloina, i le tau fia ma le tau tinei o le pepesi o le wha mai o le misela i New Zealand nei, o lea ua o mai wha amtalanga. I popo lenga i le ono aafia ai o whanau o le Auckland Grammar, ina ua maua sa iai se tasi ua mau o le misela i tutono le aonga, ma e to tele la tona fesota i atu i le ua afia. Ono le atu langa ua tu ina mai ai se fautuanga le ulua onga, ma vasenga o whaia onga, ina ia malolo vasenga iwa, ma vasenga se fulu i le fale. Whamaonia le ulua onga Tim O'Connor, sa iai le tangata ua afia i le aonga i le asfarai le luas malfa o Kitopa, ma ufalia foi o le ua mata whaasolo sa i lilinga i ena fesota i atu ia te ia. Whamanino e le au nanga le soifua maloloina, le whaatino ai o lātou foi i loilonga, i le tūlanga o iei whanaua onga ma o lātou tui pui pui. Ai meise i lātou e le i whaia tui pui pui o le misela, mami ma le rupela po le MMR vaccine, i le whaatoa atoa ai o le se fululua masino o lātou soifua. Tā ua e le ulua onga o le whai unga na whaamalolo ai whanau, o se vaenga na tau nuu iai o lātou whaasoa, ma whelaflafo inga le pūlenga ma sui o le soifua maloloina. Whamaonia mai e le i whape nao na whisota i whanau o vasenga mātutua i le wāwhia. Ona o lo iai whanau i o lātou whale mō tāpenanga o suenga. A o whaalia e leo o whaatanga o na ulufale se tamaititi e le i whaia whaatasi se tui pui pui. Se i vanga nā o tu ina mai se whautuanga o saunga le mū mō le toeanga i atu. Mō le sila fio le ua o atu nei le numera o tangata ua maua le misela le toa se fulu ma le tolu i te tono au kilani. Ma o le itua Northland lava ia, e toa se fulu ma le lua, e peo na maua i lo le numera e lua suma lima. E silia ma le lua afe tangata i te tono le atu nu o whamawina, o e na fisota i atu iai i lato wa afia i le whama i le misela. E tele a onga i le ai o Palmerston North na tāpunia whaafuasei i le aso tofi o le neiva yaso. Ina ua whaamaonia le maua o ni minerale o ona ua whaingoa ino le asbestos i se pāpia o le Fitzbert Bar ina ua whaatama ia i se afi. I reporti mai le leti o whaamaloa New Zealand, le Radio New Zealand, na lipotia mai ai po le toe se 15 minute i le tūlai 5 le afiafi o le aso tofi, na amatawa ai le sasawa ni o le afi. Ma ono le maalosi o le mū na moli mawina ai le aluae o le ausa uliuli, ua whaatiteleina, ma ua pongi sa ato ai le ai. Whaalia le ofisi o le tinei mū, ma whaalavlavi whaafuasei, e le itoe whaatali lo lātou au nanga, ma le tu ina atu ai o fautuanga ina ia tāpunia loa o ngā lātane, e peo na iai o Monrad Intermediate, Palmerston North Intermediate Normal School, ma le College Street Normal School, o noa afiango le nei whaafitauli po le asbestos i le ea e mana waina le tangata. Tā ua se tasi o moli mauna wa aia le vave o le sasao le afi ono le malolosi o savili, mai tauino le o atu se fulu vaengo tine mū po fire crews na tama whaia tali atu le whaalavilavi. Ma ua whaatua ama whai lava o na tā ofi le sasao o le nei malaia po le tu laiva lu le afiafi. Tele masini mamafa po heavy machinery na whaongae tu ua i lalo nisi o vaengo le fale mai tu o lo tele ai le asbestos. Fautua ina tangata anu o le ai ina ieno nofo le lei tutono fale, ta puni uma wha amalama ma whai tutoa mai le ono sawa to le asu a o le ea mai le asbestos. Ia mauti noa e le ono a fia se soifua maloloina o se tasi. O le nei vaengo le asbestos e matautia tele o na afianga, pe a whai a maavna vaina e se tasi e pei o na tele ai a afianga le maa ma afianga o le kanesa. Ua lipotia mai le maliu o se tangata i se whaalavelave tau taavale na tūlai mai Great South Road i Epsom. Whamawina na whaanatinati atu le au nanga o whaalavelave tutupu whaafuasei po le Emergency Services e tali atu le wala au, ma e tā ua e ui tau mawhainga le au nanga mō le na lavea ma afia na maliu lava o ia i le no fuanga. Na moli mawina le tāpuni o awala le wā o Market Road ma Cornwall Park Avenue, taluai le lavea matautia. Whaamatala e moli maule sawa tele o le alo le taavale, manawa aia le tifa o le taavale, ma soa se pā o se lotoa e latani se fale sā. Ma whaapea fo i moli mau o le masau o le taavale na wa aia e pe o le ea, ma pa ua tuwai i se autu.
Ta ua na whai lava si na umio tau ma whai vaenga le tine mua e mai fafol lea tangata mai le taavale ono le whai ngatao tūlanga na iai le taavale mai lea la vea. Ma o se tala fia mo Samoa ma New Zealand nei le amana i ai o se tāsio alo le atunu le li e sua whai a Henry Onesemo i tūlanga whawa malo. O Henry Onesemo se li i kuka i longa i tutono New Zealand nei ma atunu i fafo. O le na te pūlea whaatasi masi o na ainga le whale ainga ua lawi loe au te roa o le Tala Restaurant. O lea whaatasinga tā ua o se tufatufa ngā whailunga tā ua loa mo au kuka. Whaingoe ina o le Best Chef Awards na whaatautaya i Milan, Italia. Ma ila mana i ai o Henry ua ave ai o ia maulua i tangata kuka Samoa mua lea po le first Samoan chef ua mawaina lea whailunga tā ua loa i lea whaatasinga whaavao malo. Whaalia o Onesemo o se mitamitanga tele lea o le mawhai o na whaalia atu o lona whaasino manga e ala i ana kuka ese ma o le tūlanga uwa ai leo o Samoa i tūlanga whaavao malo. O tātou telefona mo le nei tūlao le aso whaafetai whaafunga mai tō whaasoi Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Famelo anti le fionga le ula yali ya isha huch malavango telefoon mo tanto tala e pe o sa fa fuanti e le divango la uli la to mo si fa o ponga le vens fompa tanto uli la so fua le lo famalanga le o le tua malo anti ya Frank fingot to ele to le pa yali pelle pe foi ma tu fa na wi o tu wa o ngol le ya so for really malo to miti o ma yo to wa mai la o ngol le ya so pa maule le fuspa a wale ula vale a wale fa yefuele skama kiki marco por pizza le vengene le tanto tala le taula e sul po ana name le fa ngol de ya so I Aoauli lani wala vale Silvia le tru anto ai fo I Samoa o le solo langi le tau I le time day o lo angi manu mai fu savili ni si time mai le tu I saute si fo e le fa memoria la ngoto le lai le to ono bidu jeling July dhanlo I le po ana nei o le vengo la so antai ya ma tele na langi le tau e ono ye foi nei wanga mai time o le Aoauli so vili o le angi mai le tu I saute si fo antai au fa solo I dangi mai le tu I man tu I sasae I time o le Aoauli ja la so mo na le masi de fo ya le so antai pa antai bulia le Samoa le nei o le masi na fo o le famelo official va in tau e langi le tau so vile mai tu e man tu I sasae fiololo e langi mai le fiafi e bela so fu o le so a saula so tolu o le masi na nei o November o le va pele na langi le tau mo so vile mai tu e man tu I sasae mo au kilani Toi fa talo fa tuai o tanto ai ngai Samoa le vengene le tanto talo le tau mo to ilanga yentul po ana nei mala fa unga o le nei fo I vaiaso ai mo antu I fotuanga po la inga fotuanga mo so vili mano lo si o lo fa mano si pe mo lau fo no uma o Samoa ilanga yentul po ana nei fa melo official vai tau mano lo si le fa tau so vili e ni si o taimi o le vengola so ante mo Samoa le a o ni si o taimi e mai tolu va so ai timu o le samala so fua ole ata ape solo ai timu so langa nai pione ye wingo le tau le so a joy foi me le fai ngolo di via so I Aoauli lani ma Samoa ina waiva minute o te ai nei le tula e tolu Tasilima iwa tolu amo Radio Samoa
Osiamani, Maperitania, Loma Esa Ilimalo, Samoa Saoloto, Tamasese, Uamalingi Loto, Naitina Ole Mau, Waula Wina Ilau, Leto Loto Tele, Ele Ayo Sefefe, Eau Solo Le Pongisa, Ilevao Esa Iliotama, Emomoli, Naya Lato Tau Mafatanga. Alang ona persio iguleo ele pule ni palangi la Samoa ole mau pule ole mau la valeta ole mau Samoa mo Samoa. Tatu mga masani Samoa Lauangan nuu Taule loa Lawaki alang ona persio iuleo Ele pule ni palangi la Samoa Ole mau pule Ole mau la maleata ole mau Samoa mo Samoa ele mafai vai na tenea le alofa ele mafai ele mafai ele mafai lawaki la mona persio iuleo ele pule palangi la Samoa ole mau pule ole mau la malata ole mau Samoa mo Samoa lawaki la mona persio iuleo ele pule ni palangi la Samoa ole mau pule ole mau la malata ole mau Samoa mo Samoa. Yeah. Feel my Philly kula running to you. You still shine more where my money. No matter where you go, no matter where you are. Oh, shine more. I didn't know that.
nasi upapa.
Vivianga sui fe filoi o le ringahengo le Aoauli le tuai o a o ngā le whanau. La katui leo le tau wha mai eina o ngā luenga tutu ma whaiva lo filima pa ia manu le enturu. E o lo tali pēa ia se tala mai Samoa i le tūlanga piori i wha msironga o whainga pālota. La katui leo le wha talaronga o le official sui pāle mia. Ma le vasengo tūstala i se teimio le so.
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely Look what you done to my heart. We made a date, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blues. Lonely, 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 lonely blues. I got some lonely, 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 lonely blues. Miti ufoninga Te ana mawhai Ona o tangoina Pele ana mai O taita o amore vai vai Afai e te alofa Ia e a te au Tali mai pea O taita wa ta fea Foi mai a ita Vai na tale alofa Ua tu una o ita Afai e te alofa Ia e ia te au Tali mai pea O taita wa ta fea Maningi loi matare Tafia te patasi Io falling na talasi Tafia te patasi Io falling na talasi Ita maamau inu es
mali o Marina Davis ile di vang o le Aoauli ma le pese tine o le ele lengan te leon tu tine ma le minti iau fo linga and to I foi ma le fafi fianga ma ya wino tama o le fai fi yaso le o joe sfulli ma bidu tun tala o le tulai fa o lo o tali pe e le tulanga pe ia le press conference le tanto malo I Samoa I le Aouli nei a pole fi dei foi ma la vole long puili o lo topa ia ma lo tum ma fa malo tuai Sam Tufunga e Sarah e la tu leo yone viane tu sal fa malo tian tonu lino fa vai e mo tu ma la vole ma fu me li vai ngole tanto tua fa wole di radio Samoa tasilima I vo tolu amo ai tali tu le fa o da tu le tala mai tu no Pacifica ma langi fa tasi me foi e le fionga ya le a tu savema le proclame o nga ngai fo faiva Radio Samoa taslima e vatolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. During World War II, an uneducated man who lived out in the hills brought this letter to the city to hand deliver it to the United States Army. Since he could not read or write, his wife had written it for him. The letter said this: Dear United States Army, my husband asked me to write a recommendation that he supports his family. He cannot read. Please take him. He ain't no good to me. He ain't done nothing but cause trouble and drink beer since I married him 8 years ago. And I gotta feed his 7 kids. Maybe you can get him to carry a gun. He's good at hunting squirrels and eating. Take him. I need his food and bed for the kids. Don't tell him I said this. Just take him. Well, I suppose it's safe to say that husband's ignorance was not bliss. What he didn't know did hurt him. A story is told of a thief in ancient times who stole a very valuable, expensive coat. The coat was made of the finest materials, including buttons of pure silver and gold. When he returned to his friends after selling the coat in the market, they asked him how much money he had gotten for the coat. He answered, 100 pieces of silver. His friends were shocked and upset. They said, You only got 100 pieces of silver for that rare, valuable coat? The thief looked surprised and asked, Why? Is there a number higher than 100? You see, if you don't know there's more, you won't ever get it. There's so much in life for us to enjoy, just waiting for us to get it. If all you're used to eating is bread and water, you don't know you could be eating steak and lobster. And there's one person who can show you everything there is to be enjoyed in life. That's the one who created life. Jesus Christ came to show us what it means to be fully human and fully alive, so we can live our lives to the fullest. He also knows the dangers that can trick and trap us. He'll protect you from the pain you and your family will have if you don't live your Maker's way, which He designed for your happiness. So why not ask Jesus to forgive you for living your own way, and ask Him to take charge and start showing you how to live His satisfying way. It's the only way you won't miss out on every exciting good thing He's planned for your life. Just think a minute.
tau tia toi o fofongia o ia na whaia mea umai le langi ma le langi mai tātou nei. Tau longa atu le polgalamena o le think of it, le rifo i vaenga o lea so ina un toi fitu malafu minute o na tale o le tula e wha. Malo soifua, o le si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Oa tau longa atu na ma se tau mo I Samuel Rea so whareile le a singa ngana wa le tau tamali I le tātou maafutanga e poto le tautai e le taimi e sasi e lana va ai teitai anto le tolo tau soifua ma le mātou ola le dawa I sfou e ma le dafo I masi na fou e amatalile le vai luanga o le poa nani ia tātou silfa iai I lona lofa malona le leima a mangalo iso mātou leo I lau titi whai tama wari ngalo le polkalame o oe ma le tula fono va tasi mai le sunga le lisa tini le tō whai a tumaravao siki a shu ia pa mai a tātou talarama I turu o le Pasifika male lalolangi ia male polkalame foi o le nganga I fo whaiva male fionga ia le a tau savea lewa tāpena mai ia pa mai a tātou talana I vai whanua o le asi e finei marui e tele ia la singa o te toe le ngatoi lea ia o maafutanga foi le whai ngole rive yaso ia mi langa ia tu sauri ngā lotu o le ala ngai nai le upolafola le tātou mataisili o le langi ia mamata tua pēa au fuala au e te wha mana ia fua oe Tolo tolo I matautu ma le penisula mai molino le taitu pito ia pia si o utaulanga manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le masina se I esu solo ia Samoa no uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a omae mane ilano ole niu na o umasi a ukele Ele mafai hama ona ngalo le tape mali o mai singano olo onofo ai tine matama yung alona awala lau papa le masina se I esu solo ia Samoa no uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a omae mane ilano ole niu na o umasi a ukele
Apea ona lawi loa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai mo Ia Samoa Le masina se I esusulu Ia Samoa lo uatu Se I vai mafia fianga Ie banga atele matama Olo o sisi vai mapepese